good evening. Spirit, why you just make me let me down? I'm losing my mind just a little. What? Baby. Where's your mama? Where's your mama? I'm losing my mind just a little, just a little, just a Galunggong. Ay, parehas. Parehas sa mga ito. Pamilya talaga. Thank you for the likes. Thank you for the likes. Hi, Ronwick. Hi, Ronwick. Uy, ay, pero nagpara ka araw na. Hello from Tunis. Hi, Josie Combo from Tennessee. Uy, itapok mo na yun. Thank you so much. Hoy, magisog na kami na kami gasol. Video pa, eh, dila ko nila ano nga ba ako. We're no gasol. Ayaw nga pala. We're no gasol. Gasolina. No gas. How I cook, no gas. Yeah, it's pronounced Tennessee. Tennessee. Thank you, Ronwick. Tennessee. Social. Ate Sher, ayan na naman tayo, Jerome. Albert Turias. Ano naman, bibili ka na ng bahay, lupa, sasakyan. Good evening sa'yo, Jerome. Hindi na kita awayan. Bakit naman? Hindi naman kita inaano eh. Thank you, Ronweg. Tennessee. Thank you, 11 million. Indonesia, out and happy good luck. Bravo, you from? I'm from Philippines. Mahal, di ba na siya?
Parehas. Parang naman. Dapat mo naman yun. Kaya makapasapin na na. Thank you for joining. Ano na ang pabor yan? Parang pabor-pabor na yan. Pilapin mo. Ngayon, Rachel, ang ba? Bago? Brand new? Virgin. Wow! Ano, di ba? Cash, Gcash. Dire sa PayPal. Ano kayo? Ayaw mo magyabang sa akin. Anong gusto mo? Ajay lang, mag-sleeper ka. Saan yung sleeper mo? Maganda lang. Come na, come. Thank you for the likes. Thank you for the likes po. Boy. Oh. Tama ka sa lubot ko. Boy. 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 Gusto. Hi, it's Noyan. Hi. Ronaldo. Ano ka? Doon na. Ano mas ma-oras lugod niya? Ha? Magayon. Magayon siya. Ano, cellphone? Ha? Ano, cellphone? Vivo. Ah, Vivo. 5G. Magayon mga Vivo. Magayon nga, na-test ko na. Baga nga, Ang ano lang son, battery. ang problem niya. Lalo na kay kung gaganito mo dito sa market. Sige, I Dali on need siya. to be careful. Ah, pero sa performance, magayon. Ando sa katalo mga performance na yan. The performance level. Thank you, 7 million. Dila! Ha? Kunin mo. Kunin mo. Mag-mimik ka. Kunin mo nga. What up, girl? What's up? Ryan. Hi, Ryan. Ano ka ba yasan, Ash? Gamaw daw sila sabon. Ugot. Who would only want to see that if it were you, if it were me. Ryan, what you mean, Ryan? What do you mean? Cause baby, why you just sleeping now? I said, why is that shirtless? Shirtless. Shirtless? Bibili ni ko, hali. Kang papay? Tama lang here. Thank you so much. Thank you, Rick. Hi, Rick.
Thank you po. Hindi na. Thank you, 9 million. Cause baby, why you just can you back up? We can see the full image. We can see the full image. Ito ko na daan, ano? Ito ko naman, no? Tuhod. Pero nakaano na siya. Medyo lang. Wait ko na. Wait. 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 Siyo ng kamot, ha? Dapat mo na sila na. Uy, di man. Inuunog-unog ko na yun. Down, let me visit in the Philippines. Where are you from, Sir Ryan? Where are you from? Naman na si Wawa ha. Nagda-dance ha. So baby. Kinilas ko na tanggal na. Akin na. Baby. Why you just let me down? Ay. I'm losing my mind. Just leave it. Maraming ka. Wala liwat leggings. Mapiniton. Wala ko na leggings? Oo. USA, but I will travel for you. Wow. Where are you in USA, Sir Ryan? Sir Ryan, where are you in the USA? My God. Say hi. Say hi, Mama. Say hi, Mama. Say hi. Say hi. Say hi. Hi. Oo, matangan si Jerry. Lolo. Oh my God. Ah, paano ba yun? Thank you so much. Cause baby. Hello. Hello. Hi. 11 people. Thank you for the likes. Elber. Bonjour, comment va Martinique? Helen Louise. Hi. Slowaner fed her what? Girls, baby. Ay, kagaya ni Baba. Nasa mabuti ka ba kalagayan? Thank you, GSR Akar. Thank you for Guapa Sheryl. Thank you so much for joining pa. How are you? GSR. GS Rocker. I'm losing my legs to little. Thank you for 11 people in the house. Thank you so much. Sarap mo. Jitan Biku. Thank you, Len Louise. Losing my legs to little. Kape. Okay. Nakape nga niya ako. Nalimot na ako. I'm good. Kumusta ka? I'm good, Sir Jess. This rocker. How many live in the house? 3 here. 3.
Wait. It's recording.